Thiguru no yithire ni nthinja ikwamukira kuma kiri Murungu. Iji ni migambo ya mutumiri umwe na ritwa Bishop Julius Gitari wa kanisa ya Jerusalem International Church. Gitari aruganikagita kantu kugarukira Murungu na kuromborekeri, na akiarira mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari. Gitari kinyankuru kinamenerete bo kathangorano cia antu bamumbire jumu akiuga bubu ni untu butiagiri kinyanine. Mbotoma nthiguru yetu ikarumo Murungu mbotoma nthiguru yetu ikathuka nontu maganu ya yatu kuona yo tumenya gutha kwarite yo tumathina yuyura nthiguru muno akiwatithanagia kura akwambura kwa kwithirite ukionekana nthiguru ya Kenya kwa igita ari raja ende. Bishop Julius Gitari ura ni mutongeria wa kanisa cha Jerusalem International augite mwanka athaino kanisa na atumiria abonthe babatiri kwithirwa bakirungama achige na kwanjiria guthaithanira nthiguru ino kiri Murungu na muno nkuruki utongeria kinya Kristo bao mantuni megie Murungu ni kenda gutigira nthiguru ino ni kurekerwa mithangiko kuoneka nthiguru iji ti mithangiko kawaida ndene Biblia nona ni tibwe ya mpara mirimo ndwa bibio nthe ya nontu bwe kanugire Murungu rira antu bare ya Murungu bakambiria gutemana bakambiria turwa tharikete ne tumi bakambiria kurwa toitene tumi antu bakiru yotheri na kuibanwa ruritho Murungu karukira yantu na barukire antu akambiria kubarukire baitongeria bongwa na bomba kuthira buru bomba kuthirania nibo antu kuromba pastor vetu yonto woni kibinafsi ndi Bishop Julius Gitari rutero kalimbe netu ni maromba no jumaine nontu bakurombera nthiguru yetu na nontu bakuromba nontu babia kuria kenda Murungu ombo twabia kuria na kumba kura nontu mantu yate ya kawaida yate ya kawaida kona meage githiata na ne kanukire Murungu ne kanukia nontu antu ibareke kure kana nto chiama na inkura kanisa bonde batongeria antu kuchoka ki Murungu na njire maromba kuruki atitiganite na kumeneria mantu magwitigiria ngorano cia muthemba omwe gwa antu na arakuga gutiro ntu tobo batiri kwithirwa bukionekana nthiguru na Kenya na kogwa abunge babatiri kwithirwa bagikira maceria na mawatho omagano magutigiri bakurwa na untu bobo akiuga gutire haki irio ya antu ba muthemba omwe kwithirwa bakigurana na kinya nthiguru ni atibatiri kwithirwa gikinyirwa kuthungira mantu ni mathuku nontu bakwegwa utethio nthiguru ira ingi abunge bo babwithie na mathithio cheria yombe kuritora kurabwithiro Uganda Kenya ebwithie bwo na twagireni watu musanda uketho inkoma uketho akatukawa musanda kenda nthiguru yetu yukumwa kimantu ama uketho imisanda kabekaria misanda yuma ki Murungu no Murungu mbo tutethia tutumba witikiria nthiguru yetu yukumwa mantu ni ama ino ntu misanda inkuromba mbunge yetu amana president mantu yuyo lelu bwea na katiba yino nguvu yekirwe nontu guke akwe yantu beno koma bomba kwa nthiguru yene karumo Murungu buru oya ura nthiguru esondomu yathirirwe no bukinya nthiguru yumba kuthirwa nontu kithantu ibachokere kuthwania nteto ira ng'ombe itathwania kana mburi ithwania kana kuru ithwania kuru chiongo itithwania yau kuru eriananka ne kariananke ndume kariananka ng'ombe nobuo into bionde nobuo culture yetu nobuo yitikiritie imantu mandili ya nthiguru iri kuya Weru Juma Kumekebe North, Betan Class, Chabari.